ngifuna ukukhuluma ngoShembe eNazaretha ukukhulu bakhe kodwa ngizosheshe ngidlule nje ngifinqele enye indawana ngifuna ukuthi njengoba ngizama ukukhipha labantu ababone ngathi inyanga ziyasebenza ngijikelezela lapho njengomthetho ngoba nizonifelo yimizwe oyihlo lonithembele entweni engekho Shembe kuphela ophethe yonke into Amen. Kodwa uyakubheka ukuthi thembeleni kuye nawathembele kuye uyahlekisa nje nanihlangana ngendlela njengoba sihlala sizoya kuye ahleke kodwa uyakubona ngasemoyeni ukuthi awukho kuye uShembe akukho angakwazi ukulawula shidlozi lakho yalilawula kodwa uyalihlonipha egameni lokuthi wena ungagcini usulibukela phansi lona ebese efuna ukuthi nalo malifuna ukukushaya avume likushaye ngoba uma engakhombisa ukuthi wena unamandla nakuwe ugcina ungasenendaba nalo uyakuyeka ekiyekela ukuthi likwazi ukushaya ushayeke kodwa usuke ekwazi ukuvikela kodwa usuke ebona ukuthi mayengakuvikela awuzuyenza intando yabo angazi uma ngithatha kahle emakhono abese kuyeka bekushaya ngalendlela abayithandayo aphinde futhi abese befuna ukukubulala vume bethi sifuna ukuzombuza ukuthi njoba sasitheka kayosonta nje kufanele yini sihlale la sithi sikhona useno 20 years esonta kodwa sisesigodini sosisi bese badedela bekushaya sithi lesalekazi kwafika abantu kuso babe khona babazongilungisa la khona babengekho la ngiyathanda beyazi le ndaba sithi kwafika abantu kuso bakubo bathi uyasazi isipokwe sathi lesalekazi isipokwe into enjani bathi sathi lesalekazi hayi umlilo nje esikhule sikubona kodwa kusekho bathi labantu nithi kwaqedwa yini wathi la logogo hayi asazi cha thina sacela uNkulunkulu ukuthi abantu baye njengoba bezipokwe nje emhlabeni nomlungisi njengoba bezipokwe nje emhlabeni benziwa ukuthi abalazi izulu ngifuna nilalele kakhulu nina ningeyona amaNazaretha manje ikhona la ukuthi oyihlobenu abamile kahle ngifuna nithathe kakhulu le ndawana engishoyo ahambe ngalendlela yenu ngalezi inkonzo zenu cha inkonzo inye ile kuphela noma ningathini hayi ilena ngiyaxolisa nangikhuluma kabi phambi kababa ngalo indaba ebefuna issue ubabengekho ngoba mhlambe kuyicala kodwa mina ngokwazi kwami ngibona kuyile kuphela uthi ke thina samcela sathi baba abantu emhlabeni njengoba bevutha nje ngempela ipoka sekho khona sasibona ngakusipoko njengoba ipoka evutha nje kwathi labantu abalazi izulu bahambe bengazilutho ngoShembe siyacela Nkosi bakhombise umuzi wasekuphakameni wasezulwini ukuze bababaza abantu nabefa funa abashonephi wavuma uShembe wehla weze la emhlabeni nasi sihlabelelo wazi wakhuluma ngaso logogo esu148 wathi ke ukuthi labantu bathi nithi lesihlabelo savelaphi ngoba saphuma lapho nithi lesihlabelo savelaphi ngoba ngiyabona nje ke sithi ke Nkosi ukhumbule obaba bethu uthi ke logogo lo nithi uShembe nikhumbule uShembe nikhumbule uShembe nikhumbule uShembe uzothatha inkomo nembuzi ayihlaba kini uthi ke uShembe wabaqeda ngomlilo wasebathatha wahamba nabo ngifuna nilalele ngisho kini nina enkholwayo kodwa ningazi nikholelwayo engqoke nje ingubo emhlophe lesixhopha ukuthi ninakholwa niganga la yeah uthi wayesethi wahamba nabo wafika wathi na umuzi wasezulwini kodwa abantu abanjengana bangeni la into ezongisiza nina hambani niye makini niyongena abantu bebenu abaphilayo bezonikholelwa kulo muzi uyothi ke loyo osekwazile
ukuthi ekholwe yibona sebeyongeza ngemthetho yala ekhaya bese niyeza ke nizongena la kusho ukuthi base behamba abantu njengoba nigcwele nje niphuma phansi kwaleyo page kwaleyo nkulumo kodwa kwathiwa ke nobuya nizobamba ulayini la nasebenigezile nongena ngaphakathi kuthiwa ke impela msaphenduka ke kodwa sibagezile kuthiwa babamba ulayini usuzowadlula everele hayi everele indaba endala sekude kabi lo layini manje indaba kwabo sayibali everele phela wayesho ngaleso sikhathi mhlawumbe sebevinjwe ulwandle manje umuzi uthi ke wena usufaka abangakini uzofa nawe ubambe lo layini ubanike osophinda thethe icala lakini ngoba nawe kusho ukuthi uzowafika ubamba lo layini ngoba lihlulekile ukhipha abazali bakho kulayini basebethi ke niyawazi lento okuthiwa amaphekula athi lo gogo yes siya ikhona lento wathi hayi leyo nto into engekho le yithi esikhanda amaphekula ngoba kukhona abantu abavele bedlule lesimile la kade sama la labantu masithi siyababuza ukuthi nasidlule la bethe besigezile abasemakhaya bathi sizongena la thina bese silwa nabo ke yikho lokhu nani nilwa nodwa ingenxa ukuthi thina silwa sodwa la nabantu asebegezwe izingane zabo ugeza bangaka wena Nkosi amakhosi senze thina sila endlini singafi siyobamba lo layini amen ngoba nina celani ukuthi uNkulunkulu aniphe ukunaka amen abazali benu ngoba akekho noyedwa umuntu onelungelo la lokuthi afe mayesefile ahamba ezulwini eshiya unina esesihogweni eshiwise sesihogweni akekho kanti wenze lutho nje ukwenza konke okufanele ukungena inkinga nje uphethe kahle kodwa mawihlo esesihogweni uzofika uhlale naye ngoba uzange bayo inhlawulo yakhe awuzange umsiza ngalutho nihlulwa yini madoda ngiyangibuza phela kodwa ngeke ngiphendule nahlala emkhukhwini likhona nidloze elihlala emkhukhwini nanka amakhosi phambi kwethu anicane ngani indawo emakhosini nakho izindlu nakho lo yihlo beni nahlala ezindlini zomqasho leza ezakwayo FDP Dihlalele lapho madoda uzophumela lapho impela uzoya kuliphi izulu uzombona uShembe ngoba uShembe ume ngale oyihlo akekho eqaleni uma usuya kuye usugujwa yibo ujayive kahle iniphambi kwabo fanele begqube ngiyabuza ngishiya umbuzo lapha inkinga enkulu ke manje isekuthenini sizosuka la sonke siye lapha kubaba siyonikela ubaba uzokunika isibusiso kodwa isibusiso esihle esihamba nomndeni wakho amen nokhokho bakho amen